Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын катталуучулары. Биз бул чыгарылышта япошкаларды тартабыз. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүңүз, жактыруу белгисин басыңыз, ой пикирди комментарийге жазыңыз. Япошкалар биринчи чыгарылыш. Honda Odyssey 2002 жылы чыгарылган, пробег 170 000 км, коробка автомат, объем 2.3, без вложения, баасы $5600. Телефон номери 0703 39 59 69. Родная краска. Сыртында эч кандай сызылган жери жок, андан сырткары лабоюнда дагы жаракасы жок. Сырты таза. Toyota Ipsum жылы 2000 $5300 баасы, номери 0779 01 01 10, газ, бензин. Toyota East $5700, пробег 161 000 км, жылы 2003, объем 1.5. Ал эми телефон номери 0703 33 69 00. Toyota Ranix толук маалымат азыр берилет. Дөңгөлөктөрү зимный, жакшы абалда. 2003 жылы чыгарылган, объем 1.5, коробка автомат, баасы $4800. Телефон номер 0508 53 33 03. Ушундай абалда, сыртка абалы, жаракасы жок лабойду, андан сырткары капотунда мындай сызылган жерлери жок сыртында. Subaru Legacy Universal жылы 2004, объем 2, баасы $5200. Телефон номер 0500 74 57 74. Коробка автомат. Toyota Oppa жылы 2002, объем 1.8, 4WD, баасы $5300. Телефон номер 0500 74 57 74. YouTube каналга кирет. Toyota Ipsum жылы 2003, объем 2.4, газ, бензин, баасы $6300. Телефон номер 0550 60 28 85. Канча байке? Болор баасы канча? Болор баасы $6000. Кийинки сатыла турган унаа Mazda Demio, кызыл түстө, толук маалымат. Пробег 215 000 км, жылы 2004, коробка автомат, объем 1.3. Ал эми баасы $3900. Телефон номер 0705 11 14 51. Honda Step жылы 99, объем 2, пробег 222 000 км, коробка автомат, родная краска, баасы $4950. Телефон номер 0709 44 66 83. Зимный дөңгөлөктөрдө Toyota Estima жылы 2001, объем 2.4, баасы жазылбаптыр. Тилекке каршы ушул номерге байланышыңыздар. Toyota Ipsum келишим баада бул номерге байланышка чыгыңыздар. Объем 2.4. Honda Odyssey Absolute
Жылы 2002 Abiom 23 4VD bası $5000, telefon nomeri 0707 67 99 96. Keyinki satıla turgan una Honda Fit жылы 2003. Ал эми басы $4350, телефон номер 0704 442 402. Abiom 1.3. Honda Stream көк түстө. Abiom 1.7, пробег 200, 2000 км, жылы 2001, коробка автомат, басы $4200. Номер 0557 85 06 77. Zimный дөңгөлөктөр, жакшы абалда. Honda Odyssey. Abiom 2.2, басы $5500, без вложения. Родная краска, телефон номер 0709 20 08 27. Honda Aria. Жылы 2005 Abiom 1.5, bir kocoyun aydaптыр, telefon номер 0708 97 89 81. Bası $4900. Bolor bası kança bayke? Çizikmese? Honda CR-V, пробег 164 000 км, жылы 2001, коробка автомат, Abiom 2, bası $6300, номер 0559 25 54 44. Honda Step. Жылы 2003, расход 8, ал эми басы $8000, Abiom 2.4, телефон номер 0555 34 60 91, 4VD. Toyota Estima. Жылы 2001 Abiom 2.4, коробка автомат, басы $5600, срочно сатылат, телефон номер 0709 01 07 81. Honda Odyssey, жылы 2000 Abiom 2.3, bası $4400, коробка автомат, telefon номер 0704 48 79 78. Атайын ушундайбы? Номер жазып кое турган. Болор басы канча? Болор басы 42. 4200. Болор басы $4200. Toyota Wish. 2003 жылы чыгарылган, коробка автомат, Abiom 1.8, басы $6400. Родная краска, номер 0700 715 815. Honda Odyssey. Жылы 2001, пробег 245 000 км, родная краска, басы $5200, коробка автомат, телефон номер 0708 00 01 98.
Toyota Camry жылы 2014. Объем 2.5, басы $12.500, коробка автомат, телефон номер 0507 500 006.